Isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan nga Steve. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Diyakon agpalpalikaw pay. Kinapudno na, binirngasan dak dito'y lugar mi iti major. Kayat nasawan, major problem. Gapuday ta iti kinamannugal, kinaartek ken kinababaerok. Pagyamanak unay tanasingpet tinatumpungak nga asawa. Saan akas kadagiti dadduma aday talaeng putak a putak ti araramiden da no kasjay a mabartek ti asawa da. Isu na laeng tauray asinumat nga asawa, mauma iti kas kanyak a klase ti asawa. Sigurado amapnuan ket agpatingga ti pasensyana. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Aldawan, di ka pa imot nakasukat. Apa di ko umay? Umay ijay? Sa dino ti papanantala kay? Apa nalipata mo? Ito ti kasanga di anak ni pare Anton. Ay, ita aya. Kunak no inton maminsan pa'y asabado. Ita nga rudain. Ala, grubot kan. Tamapan tamangal daw iya balay da. Kasla masadutak matan arumwar. Si kalaangan ti mapan. Iyawidan naktulaangan no adda mabati. Umay ka nga minin Ang kagsukatan, turahin ka. Ay na, anyan tot orasan ngay. Kat nadyak pa'y nagdigos. Mapan kakit din. Agbati ang kunlakay. Sige. Sige ti makamo. Mapanak nga rudan, tas ang butik ti pangal daw dyan. Iyawidan ka tulangin. Uray awan isang pet mo. Basta agawid ka adagos. Kang runaan iti amin. Jay limpyo ka. Saan kat ajay nabarbartek ka manin asumangpet. Wan. Sige, mapanak ko. I can stop loving you. I made up my mind to live in memories of the lonesome time. Ay sus, nabarbartek ka man, manong. Don't worry, my sister. Just a little bit only. Ay na, rab-rabi ngam adda kakit din dito'y apumanag na. Walking street nga ron, may kabagis. Ay na, walking street asasawam mo't mano. Di mo man amon, tilawlawatam. Ala, agawid kakit din, ta sigurado nga urayan na ka ni Manang Mirnay di balayo. Yes, of course. I will go home right now. Ta kundi English ka pa'y mo't nga ron. Yes, Sige. Panawang ka dito. I will go home na. Bye-bye. Oy, Steve. Bumangon ka ditan Steve! Durasan makan. Malaman Bumangon ka ditan taing kamanganan. Awan pa'y pulos impaunig mo manipod itay bigat. Ay, nagpanas agpaiso ti tiyang ko Anya nga tinluta mamasita. Nagdengdengak itay aldaw. Prito abangus asin nagpawak itinatang. At dapay mat na bate. Ison ati si daam. Ay, jaksaman mga pangarin. Ilutuan naman lang iti noodles. Loka med itlog. Sige. Mabiit lang nga rod tamang luto ak iti noodles lakay. Nagyaman ako bakit? Awan anyaman na. Ala, bumangon ka nga rod ditan ta sumaruno ka ijay kusina.
Sino jay kadwam, Steve? Apay adi mo padanunan ditoy? Ha? Ay, kuwante. Saan ko akadwa dyan? Nakagidan ko lang di tagdan. Kasano adi mo kadwa kat nakitak anak ka holding hands kayo itoy? Ah, ay. Nantimat. Damagan na pa yung amin. Ay sos, Steve. Aging gagayam ita. Saan ka pa'y lang nga nagbalbaliw? Sana ba, ante? Tadyak mo't isuksukat na asawak. Nay-nayunak laang. Uray kas-kaste ka. Good buyak na tamat, ante. Da kayo, hindi mo. At itibayad ti silicon beans ngayon deliver mo di kalman. Ay, 20 mil amin data. Imbawas ko nga minan dagiti inalam idi nga abono kan sabidong. aywan, ante. Awan pa rin ko titi dayta. Oh, at iti listahan. Mabalin mo akwentaan. Tapno di mo ibaga asasauran ka. Dahito iti kopyang. Kopyak mo to'y maysa. O sige, ante. Katagyaman na. Awan anyaman na kanakan. Di mo lang napalpalabas ni Manong mo dito'y paraangan nyo, ipag. Limabas damat itay danda ni agsip ngat manang. Kadwa na ti kumpari na. Ay na, napanandaman nga tan, aya. Ang mga napandamanan ijiperyaan sigurado ang mapandamanan makisugal. Ay, awan man nga ruden Ipaabak naman ang tinaglakwan mi iti silicon beans. Sapay dakkel agatad day tiyay. Ay sus, apay intugot na nga ta. Sigurado dayjay pa'y ti kunam. Ay na, awanan ang arod. Sapay pag-aayat na matlata ti makisugsugal nga oray kanayon mat amaabak. Ay, day takot nga rod. Talaga asakit ti ulo dayjay akabsat mo. Laklakayanan ngam awan latamot pa nagbalbaliw na. Kanayon kumit abagbagaan ngam talagang awan dengdenggan na. Ay na, nagsingpet ka ngamin unay manang. Ungtam ngamin no kasapulan nga apaem, aramidem. Ha? Barang makarik na. No kasjay ngamin apan panoy nuyam, agruam. Iso nga ikam kit di iti pagnakman na. Nasaya at matasimmangpet kan, Steve. Oh, apay ka di bakit? Atay bagab? Ayan tinaglakwan ta iti silicon beans. Awanin Naabak iti peryaan iti rabi. Anya? At ang arod suspetsa kasi nahaorda kami. Talagang amin anak kimos ti kwartang igam ko iti rabi. Nagnag na kami pagkat din na nagawid Tawalti mo pagplete mi katawan na bati. Ay, unay kan, Steve. Talaga ka di akas tamlatan akanayon, ha? Amumit nagrigrigatan tadaya akwarta. Ngamnapan mula ang impaabak ijay peryaan. Sa labali, tamasukatan tumatlang dahil bakit? Mapantan tumanan agburas iti binskin sili. Aglablabos kan, Steve. Ha? Nabayagan a panahon anagul ulima ka. Agyaman ka tanasing petak. Nga uray kasta ti aramid mo. Ngam ita, jakon kabailan. Napunuhan na kon, Steve. No di ka pa'y agbalbaliw. Agsinatan. Ay ko saan bakit? Pangasim ta din aksinsinaan. Ikarik, agbalbaliw akon. Idya akong dagiti bisok. Promise. Naimbag nga aldaw mo, friend. Kastamat ken ka, friend. Anya nga iti madamag. Syakit di at irumbang nga agdamag iti kastaken ka, friend. Ha? Anya ti kahit mo asawan, friend. Kasla nangag ko ngamin nga agap-apa damanong mo kiniipag mo iti rabi Apag husto ngamin alim mabasak di tabalayda. Iso anangag ko ti panagsinsinong batda. Kasta aya? Wen, friend. Amangan no tinungpalmatan ni Manang Merna ti kunak nga apaan na ni Manong Steve. Anya? Ni, imbagam ti kasta kiniipag mo, friend. Wen, barang makarik namatan di kapsat ko. Aglablabas mat ngaminan. Gaputan na singpot di asawa na, aramidan na matan ti kayat na. Hay, laklakayanan ngam aging gaita, kasjay paylaang ti ugali na. Sa bagay, husto matkit di nga agpayso no inapan ni Manang Mirna nila kay na. Barang agnakam kat agbalbaliw matan. Wen asino mat ngay ngamin nga asawa ti maragsakan iti kasjay nga ugali na. Artek lang arudan, sugador pay. Hay, uray kabsat ko ni Manong Steve, jak kanunungan ti kasjay nga ugali na.
Na bakit? Apay. Ay, ko. Sumurot ako makini Pare Santos. Mapan kami makidaya ijilahod. Ay saan? Siguradong agbartak kan agsugal kan tumanin ijay. Saan mat? Bakit? Kasaranday jay. Iso nga on ti sugal. Ay oray pay. Sige natin Italaang mat. Ikarik. Sa anak agbarte, promise. Ay kat mapan ka ngam inton agawid ka. Awan tumatan asawam asang patam. Anya? Nalawag tinangag mo, Steve. No ipilit mo ti kayat mo. Sige, saan ka alapdan? Ngam ipasiguradok matkan ka. Nga inton agawid ka. Nakasako aminan abad-badom. Saan nga Rodan? Diya ako nipilit ti kahit ko. Bakit? Anya day taigam mo a papel na kay. Kasla invitation card mat. Uwan bakit? Oh, asino ti akin kuko iti data. Agkasal ka no ti anak na Martin Candelia. Inalad at aninong kininang. Ay kat mayat Naimbag man tanalagip datamat nga inalakas ninong kaninang. Uwan nga Rod. Anya nga tati mayat nga irigalo tan lakay. Sigaman bakit? Uwan saan? Mang tagtalangan ni ti kwarta. Tay sudan tun ti makaamo gumatang. Ay kat sabali pa'y ati kwarta nga itad ta. Nagadun nga Husto laang mat lakay. Maminsan dalaang mat nga agkasar. Lubos-lubos ang tan Tapno di da ibaga anak kirmat da tao. Uy, Pare Steve. Naipaglaki din ta nalanaan ka. Oh, si kamay gayam na ito, Pare Anton. Wen pale, medyo nabayagan din na uda nagkuyugan ta. Wen nga Rod pale, kahit mo tayong ta makilas na iti abagatan. Ha? O sino tinatay ijay? Yan ngay asawa ni Nana Mila, ni Tata Nandiyang. Apay di mo malagip. Naatake iti puso. Uwan, malagip kon bare. Kunak lakit din na itabo ng dayjay. Saan pa yung gayam? Saan pa pale? Itangalot ti last night. Kasano, mapanta? Imununan na kita card mates ta. Kastaya. Sige, tagpakadak pa ni bakit ko pare. Ay, nasaanin? Di ka nagpakada ta sigurado adi nakapalubusan ni misis mo. Aglibas kan pale. Ibagam tamapan ka agsibog. Wano saan, ibagam amapan mo dalusan lagi timulay o asili. Ay, wala niya. O sige, urayan na ngarudan dito pare. Di kan umay balay, tamangan nung makita na kapay ni bakit ko. Ang gawitan, Pare Steve. Awan pare, nabartag talang arudan, labak tabay. Iso nga gawitan, Pare Anton. Sinaudatan sa amin na kita kay ayam ta pare. Iso na abak ta. Ungarod, pare. Bayaman, kwarta lang dito. Masukatan ni kwarta, pare. Dito di ganahin mo lang langipan. Kawin mo na. Kabay lang ka di pa iti agmaniyaw. Uwan pare, nasakpete ko nun. Muna, lumugan ka niti motor ko, gawin tan. Sige pare. Inayade ba? Tali, jakpay kaya't kimatay. Siyapay masikog ni bakit ko. Ang kayat ko pa makita ti putot ko, pare. Uwan ka di pare. Danag mo na yan. Nalala, lumugan kan tamapandan. Manang Merna! Manang! Anya day jay, Patricia. Ay, kwa! Ni Manong Steve, Manang! Oh, apay ni manong mo, ading ko. Nadisgrasya da kano iti motor, itay parbangon. Anya? Intaray da kano iti ospital. Ay na, day tuyan ti bagbagak. No nagtangkan tumat nga min ti ulo di kabsat mo. Anya nga ita. Ay, uwan nga rod, Manang. Mala, umay katakuyugan na kamapan di ospital, Patricia. Uwan, Manang. Awalan. Sagsabot ng mga pagnabakit. Masapol ka no ama operaan ti may saasakam. Anya,
Agyaman ka, ah. Ta saan agrabe ti pan nakadisgrasya yo. Tano grabe, amangan no talaga ang maputa din ta sakam. Pakawanan lang, bakit? Ay, jakam mo ti ibagakan kay Steve. Bakit? Among ka di akayat ka abukawan. Kayat ka nga utan. Kayat ka nga apaan. Anyan tadyak maaramid gapo iti kas na kasasaad mo. Kinapudno na. Nabambanog ako ni Steve. Pangasim, Merna. Hindi na kumawat pang panahon. Pangasim tayo si kasuan katulungan na. Ikaring, nagbalbaliw ako na talaga. Oh, promise. Kapilitan ah. Tadi ka matan makarwal. Mabayang paisakan tumakarecover, Steve. Bakit? Ala, agawam tagpapigsa. Tapno makarwal kan dito ospital. Nay, sa dino ti papanam, bakit? Nakasukat ka, Mike. Mapan kami ijay kasaran. Ah, nay, asino ti kadwam? Ay katdagiti ko kumarik ah. Rumarak man mat. Mapanak mat agaliwaksay, tani. Maburburing akong dito balay. Ha? Mapanak man mat agrelax, oray sagpaminsan laang. Ay kat agawid kang ardadagos, Tanay awan kadwak dito'y balay. Wan, danag mon aya. Ngam no maimasan mi mat ni makisala, ka di parbangon kaminton nga agawid. Anya? Inutuan ka mat ket din iti kanam, at damat ti agas mo di talamisaan. Di talaangan manggaw at aramidam. Kan may sa, napigsa ka matan. Kabailamon asiksika, taad damat saklay mo akatulungam. Apay, di nakpailangan nga yan napakawan. Bakit? Nabayagan ang napakawan ka lakay. No di ka kuman napakawan, di saan ka kuman nga sa asikaswan. Nabayag ka pa'y kit di kuman apinanawan. Ha? Ngam kas makita mat. Adda aklat ta dito'y balay. Nasaya at tipan nakilangan ko kan ka. As asikaswan ka. Gapot na asawa ka kat nga rod. Iso nga awan nga roden maibagam, Steve. Nasingpet akit di Tauray ka sa no ti kinaartak kan kinasugadur mo idi. Inananusan ka. Bakit? Iso adi ka agrek-reklamo no siyak mat ti agbulakbul ita. Di naklapdan iti kayat kong aramidan. Takayat kumat ti agrelax. Naawatam. Inkarigatak ti nagpaimbag. Sinurot ko amin abilin ti doktor. Manipod pa nagtumar iti agas ken pa nag-exercise. Kaas iti apo nagimbagak met. Agingga ang nakapagnaak manen. Iso na laeng taadda basit pa nagpilay ko gapo tanalando kanen ti sakak. Ngam kitdi impakitak iti asawak at talaga ang nagbalbaliwakon. Pagyamanak unay ti Diyos. Ngamin inikkan nakpay iti may kadwa agundaway tapno masulnitak dagiti nagkurangak iti asawak. Manipod idi nagsubli iti sigod ti ragsakmi nga agasawa. Ti ammo mi pa idin ket saan kamin a maaddaan iti anak. Ngem kaasi ti apo pinaraburan da kami met iti maysa a babae. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. Toy pagayam mo, Steve. Ken ka pagayam, Steve. Ammom kadi asaan nga amin ket maikkan iti may kadwa agundaway? Nagasat ka pagayam ko. Ngamin naikkan ka pay iti tiyansam nga agbalbaliw. Itultuloy mo nga rod ti agbalin a pagwadan nga amaken asawa tapno agbalin an anayas ti relasyon nyo iti pamilyam. Alakastan pagayam, Steve. Ket pagyamanak matunay tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag